Halo guys, balik lagi ya di Foodie Food. I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. Oke nih ya, kali ini kita mau jajan lagi nih. Jajan apa ya? Tuh, kepo kan? Mau jajan apa tuh yang di sana tuh? Yuk, jangan skip video ini cuy nih. Soalnya kenapa kalau misalkan nanti di skip videonya, kalian tuh bakal nggak paham gitu isi videonya tuh kayak gimana. Oke cuy, langsung aja jajan apa tuh? Yuk. Es nong-nong ya pak? Es nong-nong. Nong-nong jadi nggak belenong. Es nong-nong jadi nggak belenong. Emang gak dikena subur karena TV bang. Sup TV-nya mang? Kena online. Punten. Karena pora. Kena coklatan kenapa? Coklatan. Dari coklatan mau lihat. Wah mang. Is lagi ya maksudnya. Kembali es kamari. Coklatan? Hah? Coklatan. Lama kayak yuk, makin lama strawberry. Oke, saus. Wih, mantap coy. Hayang bung, Roti. ayo kita ngambil we. Es roti, Bang. Es nong-nong mang naon iya mah? Bang. Eta Bang Sahaba. Mang saaba? Bang Sahaba, Sahaboa. Mang non mang. Mang sahaba, sahaboa. Mang sahaboa. Sahaboa euy. Sahabo kali mang. Sahaba. Iya mah Ieu mah es suka krim TV mah video. termasuk Legend Bro nya ya. Oh iya mah jajanan langka ya. Kayak coklat. Anu gede dina ieu tah dina nuping. Oh iya mah Nah. lagi baheula kene. Dina Mang Ima nuping bikin sendiri Mang nya ini nya Mang ya? Hah? Bikin sorangan ya? bikin sendiri bikin sendiri. Iyalah bikin masa. Heeh. Sendiri Bro. Menta. Oh ini Iya, pakai Apa? Roti rasa berapa emang roti? Bisa 2.000 bisa 3.000. Oh bisa Oh. 2.000 bisa 3.000. Lamun iya Mang? Ieu kan Nah. nyadai. Sami. Oh iya ge sarua. oh itu mah pakai cup ya, pakai cup. Berarti iya mah ada loba sih. Itu mah Arek masuk, arek ceritana. Lamun dina pancong ieu mah sabaraha ieu mah? Oh di dinya Sambil arek itu mah biasa 1.000 biasa. boleh mang. Bu meureun es. Pakai eta mang. makan lagi. Ah, Roti. Dua ya. dua. Dua. Dua hiji. Dua. Iki mah kali itu. Iya. Didinya Esnya es naon mang? Didinya terus di Es nong-nong maksudnya sadane Bahanna? dicai. Bahana Itu di dapur, di haus. medena heeh. sagu singkong Sagu singkong sama tepung ketan putih tepung ketan putih. Oh, sagu singkong, Banget. pun kue tepung kue. Mang ieu sakit baraha? 2.000 lah. Ya kurang dulu 2.000. Oh, mang itu memang Ya mau. Ya oh. pakai coklat mang? Mang coklat. Coklat enak ya, Mang? Ah, itu coklat. Jadi bahwa lama iya cuma es rungku, enak jadi enak ya coklat. Kelapa, Oh, pakai kelapa mang? Kelapa muda. kelapa muda. Kelapa tua, kelapa muda. Kelapa tua, kelapa muda. Kelapa muda itu bukan kelapa tua. Kelapa tua diambil santannya, Bu. Ke sini. Terasa iya kelapa anak. Bro, Mantapnya. campuran-campurannya karasa ya. Eh. Ya panas-panasnya Susu. cocok. Oh, pakai susu mang? Pakai Susu jahe apa susu naon? susu kaleng. Oh,
Susu kaleng. Oh, susu kaleng. Susu jahe. Kayak saya meretah susu jahe mau. Mang susu gantung. Susu gantung, Mang. Yang pakai coklat, Mang. Mantap, Mang. Mahal. Ada kan tuh? Sambalan. Bisa melah. Oh, sambalan oke, sambalan nih. Oh, ya sambal nak. Sambal coklat. Mang keliling kemana, Mang? Keliling Lempo. Ke Lemko. Melati. Oh, nah. Oh, jadi lenang, lem konangklak. Lenang, Lemko nangklak Star di keliling. mana Bang? Star. Sana di mana? Di kontrakan. Di mana? Di Sindang Malai. Oh, Sindang Balai. Senang balai. Ada 10. Iya, iya di panggul dorong. Banyak-banyak. Cepat, Pak. Tuntas. Nuhun ya. Mang bawa banyak, suka banyak apa enggak, Mang? Bawa Kayak esnya? masuk karena channel YouTube kita pol. Oh, segitu. Sampai penuh. Iya. Berarti harus banyak bro ya. Setengah. Lu abis, Dikit lagi. Oh, dikit lagi. Wah, mantap tuh si Amang. Ya Tadi bawa pilu cina mucung sakieu bro. Muncul tadi bawana. Pas pakai ini. Oh, anaknya suka Ayo tuh. kalau doa man lakunya. Ini tuh kabel oh halo. Sama nyaingan lu. Baik halus. Alhamdulillah ya. Oke guys. Mulai lagi nih. Makanan jadul. Makanan es minuman. Dari tempatnya ini es krim jadul. Yang dulu yang 1000. Gope apa 1000 dulu bro ini? Gope nih. Gope kalau dulu gope nih. 2.000. Kalau rasa masih kayak dulu. Rasa kelapa muda kerasa nih kelapa mudanya bro. Pakai sambal. Makasih ya. Yuk. Ya. Oke, hati-hati. Oke bro. Jangan lupa like, subscribe ya video. Jangan lupa share supaya teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Oke. Jangan lupa komen. Dadah. Menyai gacor Itu ya. Ya. Kos malu kacamata. Cowae. Kan dulu gitu meren. Bener. Begitu. Muntek itu kumaha tah? Marame. Betul. Santri kabeh mau rame dunia. Orang teh keur balik gawe tuh menang Saya tetep. pilih Menang sangu, menang lauk. Tahu hata asupkeun. Kenapa nih? Diasupkan ya. Asupkeun tuh. Oh, di syuting. Pas gawe di ditu tuh. Di Oh. Mimi. Di Mimi. Oh, Di mak ieu teh mana teh? Mati sih. Mati teh. Makan ada menang. Ganti ku mami. Tahu. Tuh si Amang. Ketuan sangu, lauk. Alhamdulillah. Oke.